Atongere Kathumba ari mubunge wa Central Menti Kinamangushini mukarigite wa kanje ya nchuku cha thirikari Felicity birere ngabana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Gatira umunyana mutungiri wa baraba ingi mbungene akaunti ya Meru Evans Mairakaria ibachumiretie kenda kwendera Meru thigonkwendongi bakyuria chiari kumenyera monene urabatumira mbecha kaitene kago kirikana wanende kwina machoka chikuru mandeba na boibori tunende kuthiatira mawatho ya barabara kenda kwebana na mitino kaitene kamo nikitwandeto mutukikareka tumenyethie chunkuruki Idintu kwiria Kristo bakungwa kaira guciara kwawe mwonokia Jesu Kristo atongeria mwanya kumaja kaunti ya Meru ne bashumirite kwendera Meru thigonko njega kwendera antu ba Mitungu ward na antu ba Meru na Kenya at large bawisha very merry Christmas na mbaya rombere mwaka jwa 2024 twina ithari mubia kwe murungu wetu ntubetu ba Meru muno ba Central Menti na Meru kwa jumla ona ale bali the Meru diaspora na Meru county bethe na Christmas njega pera Meru bonde bare thiunku na njirenja thiunku ya Christmas na thiunku ya mwaka mweru. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Na mbere gitarira thiungu katu ithire twina kwendanira twithire twina thiri twithire twina kugabira kidogo twina bio tucinjanie biewa bia wendo biewa bia kutethaniria na twithire twina ukiri tumo ya tongeria bakiria shari ni ate baikungura thigonko bakorirwa ate kuri no toro nyuma ya ikeno mwanka twitete aritwa bakenda gucoka maskuru menyerero itwira thigonko tugacokia na school nontu ibokuona ni baragiretwe class 8 na bageta form 1 na inya baragerio bikaumira ba secondary school ito expect kinya bongo bageta in different universities na bange bageta in colleges no ga spending kurukia bira ukumba mono tukiririkana January ana bakethera bechoka school na mono barathire class 8 bakejoina form 1 so enjoy itwe twilimite mono nikenda tutikeje kuria thina mwanka juju ngejwejite nontu jwina mahitaji jaju na gutire tukawishi mahitaji yawe nontu itukuringa sherehe na kireti thiangari ni barombi kwithira bareritho mono njirene kenda gutigira ni bogeria kwebana na kurigiria mitino njirene antu bakwira kuo mantu thiunku baimenyere mantu ne ya barabara mantu ne accident ira chiana mantu ange maingi kenda nya tukithungutha mwaka twina thiria enja tuiretu no tuneakie tukuwirua eitarea rathiunku lakini pia tukimenyaira kenda murungu ombo twika tumba kuona mwaka mweru na tumba kuendelea na maisha yetu ndereba betu ruibo menyera antu babetu itukubenda kinya January na muntu akakuwa atishokaga iri utiga mayatima ugatiga orphans ugatiga bionje antu baunikangi accident na riu ithigunku tu ya short period ya tariki 24 25 26 na tariki imwe na ndega kuthukiria maisha yaku yonthe na muthiene ni rombare atongeria baga kenke Jesu ni gachiarwe nkorone cho mtu wonthe mono kire atongeria bagi siasa kenda bakareta Meru amwenege ngwataniro tukiagara mwanka twitete mpathu cionthe bethire bari gwikanthi uria Meru ituraga iko bagwi bangiri the best model teu lakini nkwirigira kuma January mwaka juigaruka tukagarukania juju ithire juijwa Meru gutume gwirua ti Meru kuthangika uria thangikite gidara rikurukite Meru itwonete mantu ya maingi ya kwarua muno tukwirwa mantu ya security tukwirwa mantu ya development tukwirwa mantu ya ngwataniro itugerie tuone ati tukethera twina kuchiarwa kana kuciarwa kwa Jesu kana gitarira Christmas rikareta kurekanira kwendanira
na kuruta ngui turi amwe tugwatanirite na onde Evans Mairakaria nkoromba mono thiri nene mwaka jo mweru twitite uga gwethe kwena thiri na ukiri na kinya rutere rwetu rwatongeria aso thirikari ya Meru County Government iria tongeretwe ni Gavana Kawira Mwangaza na batu turi assembly tukuromba kwethere kwena thiri na ngwataniro nkenda tumba kuritira mumiru ngugi therefore let there be reconciliation efforts nikenda tukiambiria January mwaka jo mweru twithere differences iria turari acio ikwa put aside na ndi to focus kiri ku serve people kana ku serve antu bara batuthurite Kiripotera Ntito cia Weru riakwa rietwa ni Mutungi Kare.